نه اتفاق قریش یا AKP MHP چی بیا ایریشینون این وداویه tabi yani şekilde hovana ser geli kurt demeşondun. Li fakat ava kopya yo devletovun yo kadima yo beriya. Beriş devletu Türk'ün li ser parlamenterin kurt erişin o hapekoniya. Yani neha bidaham parlamenterin kurt ye zindan onda. Yani şaradariyen yani Kürt in Kurdistani hem dagir kirin hem jî serokên şaradariyan hev serokên şaradariyan xistin zindan. Berê neheş yani salên notetê bîroma hemû parlamenterin Kürt meclisi de çavan girtin xistin zindanı da. Her ki 15 sal 20 salın zindanı da razım. Devlet-i Türk Kürdik köle dixwazit. Devlet-i Türk eva politikayı ona, siyaseti ona, hatta nihayet gohatin gö Kürdi heri boş, Kürdi meriya. politikaya beriş hevi. Eval Seyit Rıza kiren, yani Şeyh Said kiren, Kurdi seri xwara kiril hemberi, dagirkeril hemberi, faşizmil hemberi zulme, her tim devlet-i Türk ve politikayı ser meşon diye. Eval ne nüya? Yani asıl tozı çi beketin devlet. Kürt soya riber aphu soya rixistine تکوشینات کردستان دا تیت مشوندن خیروان کرد گهشتیا آسته کی devlet o tecrübe asli tırsıtı. Yani evet çend caran ceribandinin ve hal ser Kurdon meşondun ne geçtin hedefe xo armancı xo. Kurd her cara paştıra ecmaro parlamenterin on ziyadettira ecmaro şaravaniyen on ziyadettira ecmaro kesin hem beri dagirkeri hem beri zulme berxwadan dikin her tfüret her mazın dibet. Ve helvesta xwaya qiriş devlet o Türkot xoze çi beketin? Xoze Kurdi azadi xoz bitirsinet. Xoze bitirsinet. İmajo didit çi dibêjitin Kurdan hün ez îradeya we qebûl nakim. Hün her parlamenteron bişînin meclise. Emi bigirîn. Emiş parlamenterî derî bêxî. Û hilbijortinek pêşiyo me de heye dixwazitin bi vê girtina van parlamenterona û daxistina erkî wan dixwaze Kurd biçevisîne, bitirsîne. Weke em bêjin sala 2020 ji bo me Kurdan qirkirinekê ku da aliyê em bêjin çandê de qirkirinekê da aliyê her aliyên ku li ser Kurdan tên meşandin heye. Di destpêkê de em bêjin êrişên ku li ser Gurcistanan hatin pêkanîn bi vê alî ve jî em bêjin helaqiyekê ku tê jiyankirin bi rastî êdî ne mirovahî tê naskirin ne ehlaq tê naskirin jêger artık dest bi kuştin girtina mirovan êdî em bêjin Gurcistanên me jî kirine hedefa xwe bi vîya ve jî girêdayî em bêjin niha êrişên ku li ser parlamenterên me tên kirin vîna Kurdan tên desteserkirin. Weke gelê Kurd
ام بیشتر که گله کرد به تایبش و که گله وارگه ام وان ایرشانه هم یا شرمزار دکن ام ویرو رشیا دولتی که به سالان ام جیان دکن ام جاردن شرمزار دکن براستی ام بیشتر ام جوان تطانا نخریبن و که گله کرد به تایبت و که گله وارگه جبر که ام بیشتر هر تم اف ایرشانه هات نکیرن 1994 ده حیان ها ام بیشتر اف بیجاره چند مجلس آن داربت این کیرن پارلمانتری متن گرتن وینا کردن یک ام بیشتر کسی که جالی گل واتن هل بجارتن دچن مجلسی و که دولت و که ام بیشتر اقتدار و که ام بیشتر AKP MHP ویاز جبو که ام بیشتر دستلاداری خو هین زیاده تر بدن رونشکاندن وینا کردن ایدی و که تشتکی ندیتی وقتی او کردن جبو ویج ام بیشتر هر پارلمانتری که بخوازه آزادی بینه بخوازه براستش دنا و جوای که ده و که وی بده جیان کردن وانه دست سر دکن به تایبت جنب بیشتر ویدا ما داوی همو جورن ایرشن که هاتین کردن ام بیشتر هری گرینجی و که با کوری کردستان و که روش آوا هر جوری ایرشان هاتین کردن چه ام بیشتر شر تایبت به چه شر فیزیکی به هر جوری ایرشان کرد رو برو دمینن جخوام جوان تشتانا جاردن از بیشتر ام ندورن نخریبن لهری داوی ام بیشتر و که وینا کرد و راستش و که گلی کرد ام خادی لوینا خادر بکن اگر ام بیشتر ام به میلیون گلی کردن دوی نه ام بیشتر نیوی گلی کرد خادی لوینا خادر بکن نیوی آدن و که کت تک چه نبوی جیان بکن دوی ام بیشتر و که گلی کرد یکیتی نتوی ام بدن آواکرین جبر که دمیه هاتی درباز جیده به براستی جبو به یکیش ام بیشتر جاردن ام ایرشین کل سر گورستان آن تکرین ام شرمزار دکن دسته کو دریجی وینا کردان دبا ام وان نعلت دکن ام شرمزار دکن ام دوی هیوی باری دانه کو گلی کرد ایدی بزورن یعنی بفکرین کو ایدی دم او کو ام دست خواب بدن هف یعنی نه عالی سیاسی ده نه عالی پارتیان ده بعد چه دبا بلا ببا یک ناسنامه ام ام کردن و دنیا هموجی برانبر وی ناسنامه جبوی جوک اگر کرد وی راستی ام لبرانبر وی ناسنامه خادی لوی ناسنامه در بکوین دمل دست ام بیژن یکتیان تیوره آوا کردن جبو ام بیژن وک اگر کرد خادی ناسنامه خود در بکوین خادی زمان خود در بکوین خادی چند خود در بکوین جبو ام بیژن وک دولت ایدی نکاره به حسانی وی نامه دست سر بکه جبو وی یکی جاردن جبو که گل وارگه ام وان ایرشان شرمزار دکن ام بوی هویه نکو ام بگهن رجن آزاد